uwe futhi. Hayibo. Uwe futhi. Hayibo. Hayi bantu benkosi. Hayibo. Uya futhi Uthunyelwe. umntana. Ngicela ingane yami. Kubani wena? Ngicela umntanami. Kimi. Wamisaphi umntanami? Mama kuba makabuyi. ungaluyenza umsindo la. Ungayenza umsindo la. Umntanami. Letha umntanami. Hayibo, ngicela umntanami. Hayibo, ngicela umntanami. Dalela abazozi wakithi. Umntanami. Kubani kimi? Letha umntanami. Letha umntanami. Letha umntanami. Wangibadala na wakala. Wena ulinga mina wena. Wena ulinga mina wena. Hayi musomuntu oyini wena? Wenzeni umntana? Ufile. Ubulalwe yini? Ngithwele ngaye. Ungazothola ngomntana abantu. Uyithatha ngakho into engakanani? Yabona ngakho into engakanani? Ikazi lomntana wakho sithanda sami uyankolota skisi. Labas. Moshapise ngitawu. Moshapise ngitawu. Ngicela ukuthi ungangeni namakhamera. Kamo. Ngicela ningangeni. Sharp. Ha mama wo. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Pasco, today. So guys, today ngolo se ke mami mona, ke tlo mo fafela sebaka. Muntu omdala kunjani? Ngiyaphila mama njani? Nami ngiyaphila siswami. Bengisacela nje utshela ama viewers Jozi Pasco ukuthi wena kahle kahle igama lakho bani nokuthi wasibhalela. Sanibonani mavi igama lami uNomusa wakaNtuli. Ngibhalela abantu beJozi Bioscope ngizocomplaina ngomntwana. Umntana msoloko wahamba wathwasa, wahamba waya kuGogo Mahlabahlaba, bathi uGogo Mahlabahlaba. Umntwana ukukhula kwakhe wakhula nje kumntwana onganampilo, umntwana ophuphayo ebusuku, athi uyaboniswa ngingazi ukuthi kumele ngenze njani. So kwahamba isikhathi ngibona ukuthi yamhlupha umntwana nayinto, singasazi ukuthi kumele ngiyephi ngicale kuphi. So kwaba khona umama ongitshelayo ukuthi khona uGogo Mahlabahlaba othwasisayo abantwana, kungcono ngihambe ngiyobheka khona ukuthi khona into engayenzeka na ngale nkinga yomntwana bengibhekane nayo. So lokho umntwana ngamhambisa 6 months yonke umntwana sekuze kuphela unyaka manje umntwana akakabuyi, angazi ukuthi kwenzakalani. Mangibuza akekho umuntu ongiphendulayo, mangiya kuye lo yagoga akafuni nanokukhuluma nami. So angisazi umntwana ukuthi kumele ngiyenze njani, ngiphume ngishonephi. So Mothomulu wena ozamesithe ngwana goGogo Mahlabahlaba wayothwasa umntana masumfuna umntana akasabuyi manje sokwe 6 months yonke angabuyi. Yebo mama. So momfonela akayiphenduli nefoni yakho. Ifoni yomntwana ayisangeni, ecaleni yayingena umntwana ngikwazi ukukhuluma naye. Before 6 months le ishaya, ngangikwazi ukukhuluma naye umntwana ngimbuza ukuthi kuhamba njani. Umntwana ngitshela ukuthi hayi kuyasebenzeka bayamlapha. Kodwa kuthe after leyo 6 months umntwana mase kumele akubuye, mase ngizama ukumfonela, ifoni yomntwana ayisangeni. So umuntu omdala into engifuna ukuyibuza ukuthi the time lo mntana lo ayothwasa bokungena abanye abantu bebathwasa naye ngaleso sikhathi. Labo ongasho ukuthi ngiyabakhumbula bebakhona nebangene same time ngifaka umntana nami ephehlweni. Hayi sisi mangifika mina kwathiwa aseza amathwasa, yena kwakuwuyo wokuvula indawo lapho kuthwasela khona, uye wokuqala umntwana wangena. Angazi ukuthi ke kwaba khona cause ngiyangathi mangiya nyobheka kwathiwa amathwasa wakafika, amathwasa ahambile aye intabeni ayokhanda umuthi angazi kwakwenzakalani. So the time umntana athwasa mo lefehlweni no sayo lo mcheck. Nekiya mama ke ile haiwana ke misa sabupile ha ke khutla se ke khutla ke omsheba ngwana o gwetsalang ba re ngwana o tsamaile le gogo yena Mahlabahlaba o ba ile o gametsi o kae ka ke tsebe ba lo gametsi ba yo gametsi e etsa meriana e ya bona ba ietsang. So Mothomolo e etsa ning ntho ngwana o ile lefehlong ning? Ngwana o ile lefehlong ka di 3 tsa January. Ka di 3 tsa January? Yes mama. Tsaning dia last year 2025. Ngoba sethi ku 2026 manje and kumele ngabe sekabuyile ngoba umntwana ngabe ubuye June makuphela 6 months iJune yakhe bekumele ababuyile umntwana uDecember ngabe umdlele nathi sizonke. So Mothomolo wile pele utla uJozi Bioscope wa time mhlomongwe ya le maponisa wa lo checka ngwana o goGogo Mahlabahlaba. Ukuthuso no uyibatla pele utla o rona. Ke qadile ko family ngakhuluma family yathi ayi asenzeni ukuthi sibone ukuthi simkhipha kuma social media ukuthi sisho ukuthi missing person after leyo 6 months. After leyo 6 months sahamba saya epolice station. Epolice station bathi because of izinto zokuthwasa abakwazi bona ukuthi bayo invade iprivacy kalogogo loya. So angazi ukuthi kumele ngiyenze njani ngoba namaphoyisa angilahlela izandla angisazi ukuthi ngizophuma ngiyephi. Ngisho nalapho they were right mfana ngoba
uthola ukuthi wena bewungazi into zama certificate ukuthi lo muntu une certificate or akanaso yabo so angeke beze bengenelele into ezikanjalo amaphoyisa yangithola ngoba is traditional ne traditional healer ewe ya net ke nana hore mama no hana phone afuna umntana wakhe ne never tle abe wa understand i 6 months seyidlulile mos I think vele umuntu makumele ephume ephehlweni ifamily kumele isondela ngithi ngalolo suku kumele ephume ngalo and then bezomenzela lo msebenzi nyana wena bekumele ube khona kusho ukuthi makuphela le 6 months mawuya lapho uyiko fumane bethe akekho uhambe no yazi mina into engifuna ukuyiunderstand wena lovers umama uthi ugcina umntana wakhe the time amhambisa ngithi njengoba umntana bekathwasa ntwe ke itse banke sa tsebe ke bua go wena lovers ha motho a thwasa ona le ntho tse mo tlisetsang tsona maybe una le dinkutse ba batlang mo rekele ntho tsa badimunyana tsa shotang ka tsona ngwana ona sa dihloki mhlomo mama lapha ngathi ngimisa umntwana ngiyomfaka bathi kimi angeke adinge lutho bazomenzela mina mele ngikhiphe leyo mali lebe bayishilo ukuthi imali yakho na bekumele ngiyikhiphe makaphuma umntwana June so ngimangala umntwana ngabuyanga sesiprepare kwaloyo msebenzi ukuthi umntwana mele abuye ekhaya akabuyanga umntwana ngisazi ukuthi mele ngenze njani the time wena ligok mahlaba nikhulumisana the time wena uhambisa umntwana umise ephehlweni bekathi umntwana akho mele aphume nini ngoJune ngithi so masubuyela ayisele muthoche lava sakazameke lobona gogo sile it's not make sure yeah ngisazi ukuthi mele ngiphume nyephi ngenze njani because nefamily manje sokuba ngathi yimi engithathe ngayothengisa ngomntwana because yimi engaziyo lapho umntwana yekhona so angazi ukuthi mele ngenze njani umuntu okholelwa vele kakhulu kulezi zinto angisumuntu because mina ngase ngithole advice from abanye abomama engiphilisana nabo ukuthi ngixakekile umntwana ungixakile angisazi ukuthi ngenze njani ngizamile emasontweni ngizamile yonke indawo kodwa umntwana akasizakalanga mele siyobona lesikhosi sameke lo mubona usilehle Mr Jones can you please move lovers please no because of your market santo mfana ukase go wathwasisa mothutlisa ngwana qetile mjotsa ngwana o tlatla ka bo June ya feta sa batla usile tshwantse re jotsa ngwana uyamjika is not make sure intabeni bayokhamaza ngahamba 5 years yonke or 2 into enginga understand mfana yaqala ileyo ukuthi ma umama emusa lapho lo mntana bathe kuwe mama ngithi akunanto ezodingeka and mfana ndiyaqala uyiva ngifuna uxoxa lento yoba umntana makayothwasa and then bethe akafuneki next that's why ngibuza umama ukuthi akunanga isikhathi morning amisetsa dintho ntshosheleta bodijo nyana ntho tsa uhlapa hona le ntho bodi toiletry like we understand kanjalo bezinga nix mama kakade bathi abadingi lutho bona umntwana uzoba right so mina ngathatha lokho ukuthi umntana wami usezandleni ezifudumele ngoba ngithola umuntu owumama ngizitshela ukuthi uzo understanda inhlupheko mina engihamba kuyo njengomunye umama azwele omunye umama so ngibona nako umntana makasabuyi kuzomsiza and kuzosiza nomama ukuthi masifika lapho esikhuphele umntana because nje istory mfana mina ngeke ngisibhaye ngizongixolela nje kuloko yabona nje ngeke ngize ngisibhaye istory sifana nalesi yabona nami today scheme ngizikidumela nalwena everyday if mothwasile usile ene ngwana mama ukokayi labasi wabona ngithotsezela ngolifasine lebuhloko jwang batho balahle basaze bakayi uwetsala eng no wasa kwala di phone uwetsa jwang ubena ngaki ma umntana bekana 16 baba so sikolong esikolweni ke kenam singena la esikolweni umntwana wathi ngoba sekagula sekaphethwe yizo zonke lezi zinto so esikolweni bathi kungcono umntwana akuhlehle kancane emfundweni athathe leyo nyaka lo ukuthi akwazi ukubuyisa ahambe umntwana yenza umsebenzi ukuthi athwasa azobuya naye sekafana nabanye abantwana hayibo kibuthatha shem okay uke wafika lama akitsebeni ayikere the tomato izangoma bezihlala kuphi ngoba ni gogo kanje gogo mahlabahlaba mahlabihlaba gogo mahlabahlaba gogo gogo mahlabahlaba hayi mfana asembethe babheka ngapha gogo hlala ngaphandle ngapha siye ngapha uthanda ukuhlala ngapha ngaphandle maka uhlala ngaphandle maka ingane zenzi kuphiyelena into engicakayo leyo ukuthi yena uyakwazi ukuthi angcebeleke hayi kiyo bona lavas bona mama siyena gogo gogo sanibona hayibo kunjani ngani ngokuthi kunjani umuntu omdala uwe futhi hayibo hayi bantu benkosi hayibo uya futhi uthunyelwe ngicela ingane yami kubani wena umntanami kimi wamisapha umntanami mama kopana makabuyi
ngicela umntanami. Okay, my sisi, gogo. Kikopa ubutsa ngwana wa mama ugoga. Ngithi soloko eze la azothwasa umntana ezwe phehlweni. Manje 6 months indlulile since from last year. Umntana akekho ukuphi umntana? Siku 2026 manje. Umntana uphi? Buzani mama khona ukuthi umntana ukuphi? Amlethe kuwe simbuze kanjani? Hayi bona mangimazi umntana yakhe ukuphi. Mama kantini into ishoyo kanti? Angimazi umntana yakhe ukuphi. Mama kiwunisithe mwana. Ngaletha umntanami la ukuthi azothwasa. Wathi kimi uzomsiza umntanami ngoba umntanami egula. Wena uyangilinga wena sihlale phansi. Ngikokuhlala phansi kancane yabona mina nawe. Uhlalela kanjani phansi? Umntanami akekho. Gogo wa Emma, laba silishe. Angisamazi umntanami ukuthi Gogo uhlala kanjani phansi? belekile. Mina wami umntwana ngilala ebusuku. Gogo usho ukuthini Umntana kwa 6 months kade aphuma la. Azange umlanda umntana khona egedini. Angazi ke ubalekile umntana wakho. Ngoba wangena la, wangena ezekuwe. Ungaliki umsindo la. Wayenza umsindo la. Umntanami. Letha umntanami. Hayibo, ngicela umntanami. Hayibo, ngicela umntanami. Dalela abazozi wakithi. Kubani ngemi? Letha umntanami. Letha umntanami. Letha umntanami. Wangibadala na wakala. Wangibadala Ukuphi-ke? Ake msibi. My sis Thwantu. Angimazi. Tseba Thwantu mazi. Awumazi kanjani? Hayi ake angimazi. Awumazi kanjani? Okay lalela ke. Mama khona uzokutana Ngicela ukubuza something. Akiri ngwana ha tswa lefehlo ngithwantsa etsetswe msebetsi. Wile wayetswa msebetsi kae wa lo celebrate abona tswa lefehlo. Ngibuza ukuthi uke wambhadalela naye umntana wakhe. Lethe ke sithina mlethe. Umntana ekhahamba. Yeka umntana yeka. Ngicela ukuthi uyakolota ke ezokubhadala. Uyazi. Lesonyesho ukuthi uya futhi. Wena Imali. Wathi kimi umntanami uzophatheka kahle. uzoqeda wena. Uzoqeda wena. Uzomqeda. Awungazi wena. Umuntu omdala nathi awusaza ngithi. So singaphaphelani wena Ungibizele nina. Ungibizele nina. Mina nginabakithi mina. Nabakithi. Nathi singabe nathi sitsho mama. Wena ulinga mina wena. Hayi muthomulu wayini wena. Wena uyangilinga Mama Muthomulu wena ngoba Naki wena ke tsa mosebetsi wa. Re kopa fela ngwana le ha o ka nkwatela ha ka ka ngo sala nkifihlile mo. O tla mo ntsha ngwana. Haya ke Hantle wa re tella mama. Angimazi. Angimazi. Kade kade yazi ngihlekisa because of nizongiqoshela ama clients. Ngibele umuntu manje. Bawulele akupha ama clients. Yabo wenzani umoshi ngaphandle. So akupha ama clients. Ulele ngaphandle urelaxile umama akakhona ukulala ustress ukuthi umntana akho. Hayi ke ezakhe ke le. Ezakho ngoba uzela. Hey! kuzokusiza ukuthi wenzeni kuzokusiza ukuthi singene endumbeni mamela kuzokusiza ukuthi singene endumbeni uhambe uyoshaya amathambo umela yena lokubhalela angizokulayita mina ngithi umela yena lokubhalela uyalazi iqiniso bhuti uyalazi iqiniso bozothi ngakuphaphela umela lo okubhalele inkinga yalo sisi yazini uzitshela ukuthi uyazi kakhulu uthe wena unabakini yena uhamba neJozi Bioscope nasi Jozi Bioscope sinathi Jozi Bioscope sibone ukuthi umntana nonke la hayi mina umuntu omdala nyeke usiphephethe labas moshapise ngitawula ngicela ukuthi ungangeni ngamakhamera kamo ngicela ningangeni sharp ha mama wo ya kikeni ka di camera ntwana batho ba baolo lava sile Mr Jones sentsane ba shapisa meditawula o kila bona ha shapa ditawula fatshe o ga tlo gona o bona go ngwana o ko kae re batla go ngwana tshola le re tseba go ngwana mama o ko kae motho molo a se ba melu lava Snow Jones ba sa shaisu mama nje iditawula ke tsebile re keng ka sezulu sikuzokhona ukubonakala ukuthi kwenzakalani so that mama hlaba amadlozi wakhe azokhona ukukhipha ukuthi hayi inkosi yami umntana kuphi no ene ngalesi sikhathi uyastelela urelaxile yena mina ngilala ebusuku ngifunana nomntanami angazi ukuthi ngimfunelephi umntanami yena manje bheka umela amanye ama-client uzowenza the very same thing ayenze ngomntanami bayenyamalala abantwana babantu ngikhathele lo mama ngifuna umntanami into engimangaza ngaye uthi wena bomkolota so wena bomkolota yini makuthi bongamkolota ngithi mama lo ngathi ngizoletha umntwana la ngithi ngicela usizo wathi kimi ngiletha umntwana sizokhuluma umntwana masekaphuma ephehlweni mina ngangazi ukuthi khani sizokhuluma ukuthi whatever beyidingakala yile khathi kumele ngiyisehlile umntwana makaphuma ephehlweni so naku umntwana akaphuma ngephehlweni akabuyanga nokubuya umntwana so makathi ngimkolota ini mina uyangimangaza uyamuza uthini uthi wena bomkolota sisothongo umntana ungena kuphi esikoloteni senu angithi umuntu makangakubhadala umntana uyamkhipha ephehlweni exactly so bekangamkhiphi yini exactly why bekangamkhiphi amtshela ukuthi hamba yolanda imali or whatever the case is abone ukuthi wenza njani because nami lento uyangistress ukuthi akamkhiphi yini njani yo lo mfazi
Hayi, angeke. Makamkhipha umntana, uzomkhipha umntana namhlanje. Namhlanje uzomkhipha umntana. Ezinye izinto umuntu omdala zibhlungu wena uthi uzonceda umntana ngenxa ye-calling yakhe ngoba Nkosi yami uyaboniswa yena bokuthi nje aphethe itayelo tsa hayi jwale awusowenza soke mathatha good yeah oh liqedile umshapisi amadlozi yathini wayungizela amakhamera wayungizela amakhamera wayungizela amakhamera wayungizela amakhamera wona kunyeza Lovers mama anyani Lovers uqedile washa amathambo mama No somshayisa amathambo ngathi okay ake washa singangenini awufuna ukuyashaya amathambo ngicela sami siyoshaya amathambo ngicela sihlale phansi soyithu Iphelile 6 months. Iphelile 6 months uphelile unyaka manje. kwenzakalani Unyaka uphelile yini esizoyikhuluma. Wayibonga mina ngaleso sikhathi. sithanda sami Wayibonga khuluma mina okay ngithando sakho namhlanje. Ufuna umntanami. Ngicela umntanami. ngicela uthi baba sike sihlale phansi ngathi ngiyacela okay sithanda sami Khani ufuna ukuhlala nami phansi ngoba sengifuna umntanami. Ngoba ngifuna umntanami. Sizongena ushaya amathambo ngicela ukukhuluma ithakhulume ngiyacela ithakhulume simlalele ukuthi sikuthini ngoba umuntu sizongena siyoshaya amathambo hey ma uyangithina wena hayi khuluma khuluma hamba thina khuluma Banya wena gogo bani yini ugogo mahlabahla uyufile umntana wakho uyufile hayibo wenzeni wenzeni umntana ufile ubulalwe yini ngithwele ngaye wenzeni uthwele ngomntana kabantu kade ngikoloda boss so wathola ngayo wayipha ubani permission uyipha ubani permission yokuthala ngomntana badele kade ngikoloda badale ngomzimba umuntu ophilayo you sick umuntu omdala uyazibona ukuthi uyagula ungazothola ngomntana abantu uyithatha ngakho into engakanani yabona ngakho into engakanani igazi lomntana wakho sithanda sami uyankoloda skisi khambile ngayothola ngomntana wakho seNigeria mama hawuna dihlongo hawusobi ngitho wena uthola ujwetsa libathu mophela di camera you saying that you into enibizela la cela umntana phila umntwana into engizoyenza umbulele kanjani umntana for ini bayangikoloda labantu bayazi nabo so mabakoloda uyithatha umuntu angangiphila ne5 op lo muntu lokuhleli uyithatha phi i-right leyo hayi ingaka i-right eyo omdala ngiyacela okay thosa moya omdala nami wena awukaqedile umubule ile kanjani umuntu mawuthi wathi umuntu ufaka kanjani kanti athi umbulele umuntu ufaka kanjani uzosiphaphela umuntu omdala ungazosijwayela wena mukene ngapha lemushabisa ngizokucabuka ngizokhuluma ushayela amathambo my sister skis ithakhuluma skis hayi mntana sorry mama rabuwe dule Fatima ya dule Fatima chaza mama yani mucho moyo uzokhuluma yini ekhulumayo Khuluma. askis mama buwa please umntana wakho wagula la aphethwe yini umntana uzobheka umntwana Ungangitsheli ngani uzobheka umntwana umntana wakho wagula la aphethwe yini umntanakhe angazi yazi alokagula uze alokagula awumtsheli ngani umamakhe mfonela mosakabondile amafoni ukhuluma manga azange azagula umntana weza la phethwe ukuthwasa wayengaguli aphethwe yini angimazi kumele umazi angithi uyinyanga wena kanti tawazi phela ngiyinyanga simi doctor kumele ukuthi yini maka wena my sister hayi lo sisi ngicela sibuyele soshaya amathambo angithi cela ushaya amathambo ungasahambi nami uyoshaya amathambo usitshele asikisi bengana choice bengana choice nona lisbos khona uba bengisebenza naye waseNigeria uyothe ngidliza umntanakho wenzeni athi ugidlisa ngicela ubambe lo mama lona ngoba mina Fatima wena ngithi khona umuntu ongiphethe waseNigeria ngaya mina Wamgidlisa kanjani? ngizigcinisa bengiya ngoba ngifuna ukuzigcinisa kanti bazobona ukuthi la kwami kunobukhanya bakhomba yena umntanakhe nami kade ngingana choice engizoyenza
Kanjani ungangitshela? Bathi ukuzenzakalani? Uyathwasisa la uyabulala. Akuphi unawo wena? Nginawo yena bonke lento ngiyakhile ukuthi njani la endlini. Inawo amandla. Ngathini mina kumndeni wami? Mele ngiphendule kumndeni wami ukuthi ngibulala umntwana. Ngizibulalela umntwana mina ngokumletha kuwe. Wayibo ngasho. Ngicela umntanami. Ngibonisa amathambo omntanami, umcibebhe umntanami. Nimthathe nemisahle. Nimbeke nimise. Manje mgadla bomgadla nalelo Nigeria. Ngizibekela ithambo lomntanami. Ukhohlana. For mina ukuthi ngiqolisa ijaridi lama abantu benza Ingane kumele ngabe sesikolweni wena kuthiwa izozilungisa impilo yayo la wena uyayibulala. uyomlethelana zange mbize Wayibavuma. Uzosibonisa lapho akhona. Lovers uzosibonisa. ngizonibonisa Akuphi lawo mathambo? asongizoba ngiyanibonisa Wait, lovers. In the meantime, antare bontsha lovers. Lovers. Ikuphi le mathambo? khona nje ngapha Lovers aketse so. For meantime antare monka re fonile le maponisa re lo sheba kaofela. hayi bengicela ukuqonga ningambe ngiso Please, simbisi so bheka namaphoyisa. Please mfana Ken. We guys intshwetsalang no ke uringi. Re tsamale ausi ska hare o gadla sitse ngwana mama re tsamale gok mahlaba ska re tsamale ena so o lo go bontsha mo masapo a ngwana mama a leng konteng re tsamale ena ho bo utlwe le maponisa so no ha re tswa so re bitsa le maponisa ba lo gona go kopana mo yang ho tlo gonwang go kopolla re bone go ngwana mama o etsalang ka ena ke a le rata ka ofela le sine next episode yes baby mme wa tsba king mama tlolla pelo mpe lava sile ba le please move usile hatin wa ukadlaza bathu wena umagadla kahle wagadlazana Umzimba womntanami. uthatha isikhathi mama Toko Umzimba womntanami. ukhona uyama Unena okay. kanjani kanjani ngibambile Machiki John sikoka kimachiki Mr John uqonge kanjani ngibambile akubambile right wena Umzimba womntanami. Ogisa ngithi uyiqoka baba nengiphume ngiso Umzimba womntanami. Mike akayasinye Ngazile ufunani kimi uhlaze kanjani awusihlazanga wena usihlazile Ntwana ngicela angazi mfana kodwa ke mina ngifuna nalo wase Nigeria. ya aba asisomthola lo umagadlazi Ngifuna lo magadla baningi abantu abasazophela la ngenxa